Biamono kigimo mwanchu muligiri wa television ya Ndizi TV ni magrobe ndengia tukumire nagaiga segete nikyo nambe mo kya Ndizi TV elio inyale okwerera na boigo gosomera ali aberega gwatika sisi cyonsi cyoro konkorwa Gusii elio nyale kwimanya buya kigima biamono asogereri bakali yaho ko bago kuligiri television ya Ndizi TV kuruli hakiete goikabona bunere butambiri tukule Jumamosi nigo kumirana na inche elio twanyara gosoma mangana maya na bwo kwenda somurubiri obwike umbu oyo kolekana kireli tukuli Jumamosi na bwo kireli tuko liyo Jumatano biamono kigima bono asokwireli bagari yao buna ere butambe oikankomanyia alinkwariganete kigima na mangana majia ayagendrete kolekana sorogonkorwa Gusii eyibwa Trinity Nyamira ni county ya Kisii Kenya na borgone singima ali aberega kolekana bono subutkuba lero asomurubiri bwike umbu litukule lero ni gombwate abarai kuruase kiombekeligia Kisii County Contractors Association abubali Samuel Michael oyuro munyakiro se committee ya Hatok na boigo Hoffman Ondieki oyure secretary general se kiombekeligia Kisii Contractors Association awagu chugochema garaba yabono aigato kwanira mangana mange igoro ya mangana ya magendero ase county area ya Kisii ase county ya Kisii ali aberega kolekana kuru mwaka w'ikiri bwibiri na ikomine Isato gocha kubatakana n'ikikonda kiri cyarwetwe n'ebintu binde binge magendero kibakorese county nande akengote babale na kibesa n'ikinyinge bakuburiye county ya Kisii ejo kitakane tune serikali iri nkuru ya etete yo mugavana oyo etete musikongwae nabono basoire serikali yenya yo musike Simbarati mero belikibabe kire yo gukora gusokole tobwa matobuya egati yabo no mugavana muyeli kwene kibuna emero mongo kolekanere buya sinkira endonge kigima bono mwanchu muriyelia togendale ekira rigonge aliganete kigima nagoteya bageni bana yo makuru kwa Samuel Michael oyo ni gale monyakiro gwa se committee ya Hatok na boigo Hoffman Ondieki oyo ni gale mo secretary general asikyombekyo gya Kisii Contractors Association emagroba yabono aina artochiko kwanira senchira yobekerano bono nigonto toka ndensemo ya kabiri asedeke ya moto koirena amangana maya senchira yobekerano biamono kigima mwanchu murigeria nigo neroberi biabono kigima eliongoletera mangana majira kini tindi njebweka je ntole na Joshua Uta na relation ya kabiri ko koletera mangana ya majia asinchiririo munu wabwimanyiririo bya kigima bono mangana majia nigo tugoya chaka ase abantu bali bamanyikanite buna chinkororo abo babeire bakuruwa na gisegi kuruwa samatuka magiga na koene kiabu na goleta bale obubui gosomora mpasi kisemo au kiri gisegi cyarenge chikwateka singa gicyamaga nigo babeire bakobori abono serikali ye county ko banyora semeyega au nigo baye kwanira yo na kobori nga gwikaba inyuru na barobwe kiagera n'abantu balete amangana manene ase orogonkoro Gusii Vincent Onyancha na bwatorogoti urwasenkira yubikirano ngora kama nyarimo baishibera mani kama nyarimo togenda toko chami kama nyarimo togenda toko chami kama nyarimo ero Ndieki sibo nyarimo agachora buna enchiremo yokorendege sako kyomo Gusii aiga sensemo yeramani nigo bono batebire buna samatuka mangi babere bakurwanira omu Gusii asekorende babwata yabagote bose tukuliye rero maiga yogosanga amo na barobo rero munchu muligero waninde gati ya barobo abo bono babere bakorenda omu Gusii anasemeye ga yeramani asefadi muligeria nabosko gochaga iga eri bono onyara gote bana kyokorokwa nsemo kietore nande kenga kenongere kieke biamono litalia nengera kankorokwa igonde kurumo pako sote mugirango ngentongera kamongumeti omusuchano monto ruanete nse yabo egero kumanyanje kama iyo akarwanira Gusii na bagwaturwa n'abantu aba chinkororeki tikiri tali arenge bena ikigori kingi ticyarenge nese yaba yale batetea tujugeke kama munyamanyankongo ndiyo banyankongo chinkuru kiri cyangwa abanyankongo cyagite bakara masa kikagenda paka giteri kikagenda nseri paka mukomoni ngoro ngiki yale kokonya uti cyabo sere nsi yito mpaka yitesu kigwa
wana kwa jiko ngoro yo no monto korukunga ngiti bani kali na banta baiti ntutali baiti no paka tutwale kwegerera igona nte tunyoru na banyankongo twatambu na banyankongo mbayigirete Gusii. Asante sana umuchi muri gyontenya nando yonde bwe batata na abane chinkororo tosangana barobwa ekera gote yabuna anda kasa matuka mange babere batali kunyorwa nakigoro kwa serete yao na ndi kwa bete ngwacha katoka benkororo selio taliana ankoro gugitioni no yotamaronde kurwe kenyorokia magenche kenyorokia nyagenke nenche ngokwana iga asomo bago se chinkororeji kiagarata to koro chinkororo chi akarendire ase bintu byabo muna mali yabo muna chiombe cheito chiarenge kokoseru ntwarenge kurwani muntu nitwe twarenga abantu chinkororeji chikoro kumwanya abantu chikotetea osomo bagobo chikotetea nibo yabo chikotetea amali yabo igonkore ngimnege ntekyo akara twarenge ko kotetea otwarenge kogenda pakara masa twara enibo yite koiru twa nitu twakoraki twasibiria enibo yite tekoraki teiru igo muraria ayina rombwate byamono. Asante sana umuchi munene motutne oro oyonde ase gati yabali bonongo sangana buri tukolia rero anake na chakote na nechinkoromba bwata bagukwana ikaro nasangira bari bwaseri tukolia rero inje samali tankuru ku Paulo ke muno nyango nkuru baganya bitunu alia ese semo chinkororo na inche tingo nyara ko gesandwa ngenda pakasa abandi buna bakwana yango tenile party ane buna na lengo mumura bone suntu ali ngabo mura chinkororo twakolete gasi yo kulendo mubaka kulende nibo yeito na abantu baito no mubaka ne liraba igo bona sensemo chinkororo ntu tukwenda tunyuruke na ntu na masucha twarende to mubago ite miake yo kurumwa sabini twatangasiri cheri talengo ono nkuru Germany tukalendo mubago itu paka ramasa paka rubusigisi paka toetana na paka bugirango bagera mate yona ntu tugwena toru kwa masucha serikali yaito na ntu moto iwe na ntu taramo kurangiria masucha mwatorangi na ntu moto ekende nto banjara Chorira nyabarati ulira irobachora bamura kangumbu ulira irobachora ruze yabande bwoba ulira irobachora bakurwa na maro boba umuchi muri buno kwegure abaigane chinkoro kwa sorongoro usiba bere bago kwana samatuka mange nona boni ko batebere bune serikali ya rokanege ko batiga maigane kwa sorongoro Gusii eganga yabono ko buri kwa bankuri buna kere serikali kwinyora abanyankongo barobuna baro ko basabere buna baye bakwinyora na kubikure tariki ya bensemo unabanyankongo maiga yoko gendera ku Rwanda mu Gusii anasoko nyara gutinyo burendi anachinseme chiga chiramani ko reporter ya Ndizi TV Ramani Amayia County ya Kisii ritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Ulira ojolire nyabarati ulira abamura bera mani ulira Biamono manchu muligeria oyo Vincent Onyancha noro tumna bigete tamba ikiagateba Timati karabi gete tamba ikionera abete nkororo gose kulende ni mumere mubolie na ande yake nere gosobira yo moba sigati yabo utigana nayo ogosaro bono kwa bana banyaro kandi gukenderete asorogonko Gusii egento kigenderete kugikirirwa mono ne biombe aho na bwigo ne serikali umusagito job mangi nigatwalige ni roboti oruo asinjira yobo ikirano mbira rotole twakanire Nyamira ya kumire ase bintu bya defilement ase bintu bitabwana tugukwanwa no Gusii Kisegi chiegenka ogosaro gwekinyaroka noko unererirwa kwobwene bwabana negati yamangana airaniri amagenderero ase orogongo rwa Gusii kubwatekana no komentekana kwa bana bagotigonkigwa ase county ya Nyamira ntoira egetambokerio kumurekera enganeye ase oboime Samuel Korir oyore omobisa bw'abana ase county ya Nyamira nato erabune bina by'abana gotigonkigwa byamente kirekolende binde nigo biko biswa. Ni usuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4. Na zingine hata haisiripotiwi. Tunahimiza public in case wakiona kesi kama hiyo wa report immediately.
nonyanga egesusuro egetindike bekire aserichiko nigo engana yogo ichania abana nigo bagotigonkigwa na baiboli na bamate babo baime babere bagotuonga abana baite binyaroka ebimwana ebike byemyaka kianda byemyaka ebere asa matuka matambe twabere tokoigwa manganaya ebine byagenda chikoti byatubererwa abasacha bali banda bakajibese nande baira nanka nande batiwonga abana balia ebimwana byatiwongiru na abaisemoke na abaise necyango cyabo negisokoro cyabo lakini ntorarore serikali yaito kekoimokie getambokero obolito bwenganeye mbwairerete okorobekana ogotindi asaba subati bali bakwegerera obwene bw'abana babete bakorobekana ase county ya Nyamira anene mono asense moyo mochi omonene onyamira ilale bado mapambano bado kubwatekana na Lydia Musiere oyore omo MCA omochore ase county ya Nyamira okoborwa kuobosemia ase abana bamura nakyo keireire ogokina gwekerengo gyogotigonki kwa abana kale na kale koruchi sokoro chaito bikone bimbi anya gokore kaiga otibonga abana abagaka mba bwateri bagario gosemia abana bamura lakini ekoreka no bosemio bw'abantu abanene bwasirire bono iga nonye no mwana uri nyegetari mangana yango koreka nari nyore nyegetari ase chigwodi abana bagutibongo amangana ya nara ski school no kubwata nando mwana igo nando mwana igo akoirwe ase police station naenda na aba police no wale naenda bamutibonga ntobwati omwana nyeroka tabwati morembe iga go famiwa from kerase kerekona korende ekigiye koirera okomenteka kwebinebyo na bayiboli kotalenda abana babo buya asaba bwatani bonsi basabwa kolenda abana na pia wasasi walinde watoto. Utapata mtu kama hiyo alikuwa anajulikana na mtoto na ni mtu anajulikana kabisa, wasasi wawe king kabisa, wasasi community wote hata walimu walinde watoto. Ndayala alijo oyore omobisabwa abana ase county enge ya Nyamira South nasaba abayiboli ko bwatirichiko nagotiga ebigambero byanka ebikoro ku Kangaroo Court. And this is because parents or guardians resolve to handling these matters at home. These are previously known as Kangaroo Courts. I'd like to urge parents to desist from such and should come out whenever such matters are reported or when such matters Asechinkwana gwetera esimi ntwabatogosanga no muwakili Gibson Gisore elinde komanya ekirichiko ligoteba igoro yengane yogotigonki ichike ligotebanga immediately on suspicion was immediately when the facts have hit yunga eketende kijya korekanike osenyarebe urali no mwana kiti moiboli was anybody person of majority orega or should be able to be concerned elinde ashugulike nasemia abayiboli gosoera onde bwensi oyo bwate amamoto yogotigonki omwana asobwango elinde mbasiri obosaiti omwana onye bitende kijya happen there tiyo kipu mwana osina matukabira atatu mogonya go discuss osinga mogonya wadanga ya tikatoka ngatora mubuli ya usitora ngatora igentege tangani mo basakota mwana oyesibi wesibi no go siri evidence mwana oyinjire yale mubugoli mbaka nyagitari competent hospital nyagitari endongi akoleru assessment issue yego ke report immediately as police nebwate section go deal na gender based violence na wose issues gender based violence na go deal even mbaka na issues ya bana ya defilement nerebu ya ababwatani agocha amo elinde kurwania ekebeke gyogotigonki abana barabake kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biamono kigima Job Maangi kurwase county yeito ya Nyamira abamenyi kurwase county ya Mombasa nigo babuliriye kiombekeria ege kutukamangana yubukurumikia EACC
gukora obutuki ase kibesa kiri chikoba chigosira kubwatekana n'abantu bakwegwa chikonda guchikora ase county eyo na gosira ni kibesa cyo batarahikirania emirimo elia eganeirie nyoro roboti oruo ase nkire yubekerano ni ile ati bilioni 3 zinapotea ati kwa sababu ya ghost workers. Na saa hii tunaomba Ethics and Anti-Corruption na DCI wa move with speed, wahakikishe hizo pesa zilitumika kinamna gani. Kumekuwa kuna changamoto nyingi sana hapa Mombasa County, tukiona paka wafanyikazi wa county hawalipwi na kumbe pesa zilikuwa zinaingia kwenye mifuko ya watu. Tunamuomba huyu governor wa sasa ahakikishe pia afanye ile human resource audit. Kwanza tuangalie kama ile ambayo ilifanywa kule Kisii, tuelewe kwanza wafanyikazi genuine ni wangapi, yaweza kuwa hata hao ghost workers hata sasa pengine mishahara yao bado inaendelea kuingia. So kuna mambo mengi sana ambayo haendi kwa sawa. Na governor wetu tunamuuliza, je, wewe are you in control kweli wewe bwana Abdulswamad? Kwa sababu unakaa kama umechanganyikiwa. Tunaona saa hii a simple matter kama kuconstitute cabinet yako kufikia sasa umeshindwa. Igotigana na yumo nchumo ligerelia abarai au gurwe sensemo ya kuria nigo bakiramo na gutwarekerengera ryo gyo guca gwikingana iyo gutwara enseme ya kuria Kobe County. Iyi magega yo kororekana buna chinga kichinyinge enseme iniga tigere magega yo kobase county ya Migori na kororekana buna nigo ya tigere maiga kimagendero bono engane iyo nigo balinekerenga mono kwenekia buna abanyorere county ya babanyene. And they don't want their own county to the disadvantage of others. We just want our own county so that we are able to also progress the good that this country is alongside others. So as of this bill is a cry of the people, and if it gets the president's support, then what else can anybody ask? This community called Kuria will be very, very indebted to him, and I'm sure he has gone to Teso. He has been told the same. I know he has gone to Mount Elgon. He has been told the same. The Sabaots are crying all the time. He has gone to Mwingi. The other day he was in church in Mwingi. I am so sure that this matter must have come up. And I know his heart is where the people are. So I don't want to call it a pre-election, a pre-election pledge. Because this is not his bill. This is my bill. Egati ya ababwatani beji kanisa gusebake ya ababwatani beji kanisa nigo bakiramo na kurwekerengeri kyabo kyogo taiseneka kubwategana ne kerengeri kyarwegwa no mubungo yo mugurasemo ya 5 sala Yakubu oyote babuna engaki umuraibwense obono kobera service nigerenke mono ne kerengeri linkerororo gucha kuruhusia chintunda kiribire akobere service na kumomenta chingagi nyinge elio kogendera kobera service. There has been brought a kind of motion, or people are planning to have a motion to extend the presidential term limits even before Kenyans see fulfillment of any promises this government has made. It's time now to think of that Kenyan who is dying, and then those other matters have about 10 years. If the present president could go for 2 terms, and I think for all that time we can discuss other issues. But for now, it's the Kenyan who is dying, it's the Kenyan who cannot meet the basic needs. Akaroto gendrete no roboti oruo baraya weji kanisa nigo bakwaniri goro yogonchuria kwelire kibate birebuna emirobirio yabenene bwenede kobiko elio kwene kiabuna abantu bali babire no gwakwa ku muchando usukumurakera koirira batabwati ndagira babire bakurigirirwa asenkira yabene bwigemerobirio ende kobekwa kwene kiabuna michande tego chokorekana astinga kichebosio. Globally, climate has become a threat to sustainable development and basic human rights. We have experienced a greater impact, and people are suffering, livestock is dying, and there's no hope as per now. The effects have led to even children leaving school and many other things that are happening. In this regard, we advocate for the following.
One, that the Ministry of Agriculture and the county departments invest on innovative smart agriculture projects. For instance, support of companies and organizations investing in value addition of agricultural products. Gotigana na roboti mwanchwa umurigiriria umuwaziri bw'ekindemero me serikali ya Kenya Zakaria Njeru ligatebire bunige tambokerekana na ikagiji kwimukirigwa bali ababire bakwaga kinyomba batari gutumika kingira kiri kingia egintu keirire kinyomba ekikugwa na gotiga abantu banda bange baziretia mbogima na bande gotigerwa chingoma chimbe. I'm informed that the Building Surveyors Registration Board has finalized crafting the building maintenance rules and regulations and are ready for public participation and submission to Parliament. The goal is to set standards for best practice in the places we live, work, worship, and recreate in order to avoid the risks of avoiding degeneration of these assets. Wiyamono omugabana we county ya Siaya Muske James Orengo niga muchiri nsemo yobosweli kurwase serikali asigetambukiro ya berege koira gyokubarusiria mamocho bali bubwatranire ko sabara bali bubwatranire nebina ao ase serikali ya Kenya Kwanza nigatebire buna gitambukire kingelikia nabo bwenete kwikiwa busubiki kampiro gwikibina byabo byayikiranire na kohera kigima. And I can tell this without fear of contradiction that if the Deputy President Gachagua was not the Deputy President of the Republic of Kenya, his case would not have been withdrawn. It is being withdrawn because he is the Deputy President of the Republic of Kenya. That is an abuse of the criminal justice system. Because there are many Kenyans also who have cases before the courts of law, whose cases do not deserve to be in the courts of law. They cannot get their cases withdrawn because they are lesser beings. So the institutions of justice must remain true, and courts must examine properly all cases before those cases are withdrawn. Ekero togendrete gukwanira igoro ya mangana yichi county umugabana bwi county ya Kwale Fatuma Achani nigo atebire buna niganyorira basamaria baya abo baguchikoma konya ni ndagira yoko habanto anemano kurwasi county ya Kwale magega yogonjori ya kwelire naboigo umurakero munene gwikasense mejo no kwirira abantu abange kuburwa ni ndagira eyo bakulia chinga kechi. Leo hii tuna chakula cha kutosha familia 1500. Mama ametafuta marafiki zake, amewaletea chakula, angalau karibu kila mtu atapata chakula ambacho kitamsaidia. Tulikuwa tuna shida sana, watoto hawendi shule kwa sababu ya njaa. Mtoto akienda shule yuaona yualewa, hawezi kusoma kwa sababu ya njaa. Lakini leo hii tumeshukuru, tulivyopewa hiki chakula na tumaini hata mbinguni nako kimepokelewa. Na tunavyoomba serikali kuu pia tukumbuke, baada ya mama Achani kutuletea new account, hata serikali kuu pia nayo tukumbuke tuletee tena chakula, hasa mashuleni pia. Kitatusaidia kama siku 10 mbele yetu. Na kwa kweli siku 10 hizo, kama kulikuwa na yule mtu mwenye anaweza kupata tu mfuko mmoja kwa siku ale mara moja, naona hizi siku 10 ataenda kula mchana na jioni. Gotigana nayo abanyanyimba batangani kurwase kyombegeligia KDF nigo basoira sesabali kigima kugenda gwikasense ya Kongo ase baguchia koreto mulembe onyorwe amatukuma kaitiro muraibwense muske William Ruto nigo ababwato kabene abanajeshi abo ili kugenda sense yo na kwenekia buna ngokonya bala abanajeshi bande ili koreto mulembe asensilia ya Kongo.
Uya kigima kero tutigarite semelia Gusii kwendera na inde semelia ya kurwa sorgongo rwa costume bunge we constituency ya Nyali Mohamed Ali ni gaboli dio mugabana we county ya Mombasa omuske Sharif Nasir Abdullahi gokora gosego kwali mirimo ne serikali ya county enene gosene serikali ya Kenya kwanza iliyokuwa kiabuna county ya Mombasa ngwikira nire birenkeo binene bigoro bya magendero nigalingi ya kuwa na US omuyiga bugo kwanira mangana yicise mime county yo ya Mombasa. Ni kukushukuru na mimi nafurahi kwa sababu umeanza kuunganisha viongozi wote wa Mombasa County, umetualika katika mialiko yako, umekuwa ukitusikiza tukipiga simu kuulizia jambo fulani, umekuwa katika mstari wa mbele wa kuweza. Na mimi gavana nataka kukuambia hivi, usipoteze hata dakika moja ama sekunde. Wewe kuja ufanye kazi na serikali ya William Ruto, tunyoroshe hii Mombasa tuitengeze pamoja. Na usiogope chochote, wale waliokuchagua ni hawa. Ama vipi? Mambo ya chama ni wakati wa uchaguzi, sasa ni wakati wa nini? Kazi. Hawa ndio watu walikuchagua. Kuja ufanye kazi na Daktari William Samoei Ruto. Mimi nitakuwa ubavuni hapa kando, tuweze kusukuma hii Mombasa pamoja, tuondoe dawa za kulevya pamoja, tuondoe dhulma pamoja. Uya kigima kero togenderete no roboti orwo omugabana uyu county ya Mombasa omanyikanite buna Abdul Somad Nasir nigonere asumo yigo yobu korera mangana gisemi atebire mno bekire merubiri saine iliyokuenekia buna ebirengo bijisemi nkubikini ya license meyo buna itanya koba chinga kichinde also very vital na wanasomesha watoto pia. Kwa hivyo licensing ya safari hii you will see a difference. Wale ambao ni shule za mabandani na shule zile ambazo kwamba za mitaani, community schools, will be paying differently from those that are considered to be academies and so on. Jana tuliweza kulaunch program ya feeding watoto wa ECD na itakuwa ni watoto walioko Nyali na Kisauni baadhi. Uya kigima mubunge we constituency ya Westlands Timu Wanyonyi nigabolirie abamenyi be county gosebe constituency yo ya Westlands ko maiso kigima eliokwenekia buna abantu mbaliko bayibera chindemero ime ye county yo nigatebere buna ngakiende yonsi bakoigwa igoro yengane yo kwibirwa chindemero nigo baganirie gwa kegetuli elio oboibi obwo kweneki wanga waikiwe omwalio kigima. Kuna wakora wamefahamia huu mji, wana claim mashamba, wana claim hata maboma za watu. Juzi wamefahamia boma ya familia nyingine ya wenzetu wa India hapa, wakafunja, wakabomoa nyumba, wakafurusha hao watu kwa nyumba yao. Kwa hivyo saa hii wale tumefurahia polisi walitoka haraka wakawashika, lakini kitu mimi nauliza, kwa nini hiyo siku polisi walikuwa naweka toria na watu wanafunja nyumba ya wenyewe? Omurai bwense ya America Joe Biden nigakwaneire kiliense America gusemero biliense America yabekire liucha kwanekia buna nigoba kwanira mangana yugoncheri yakwelire ekwenekia buna yerenire igwika Chinsa chamagega gusemna lia kabira bwo magega na kwenekia buna emebasoka ne menge telikwanekiwa imeyense weta. To share with you how the United States is meeting the climate crisis with urgency and with determination to ensure a cleaner, safer, and healthier planet for all of us. The sum total of the actions my administration is taking puts the United States on track to achieve our Paris Agreement goal of reducing emissions 50 to 52% below 2005 levels by 2030.
buya kigimo mwanchu murigeria kolengana nensa ya neni ge gonte bichabiri gideke 29 iguru Chinsa Isato chimugaro ya bono na ina haramangana mujia senkira yobikiranu kurugete senikiao na mbemo kimuno bukigusi kya Ndizi TV nyoro bano chinga gichonsi na bogo so mitandao ya ito media ya YouTube nigo tonyora na Ndizi TV News, Facebook nigo togotoka Ndizi TV News Digital na boigo asensemo ya Twitter nigo togotoka na @Ndizi TV News boigo na Instagram na harno bogo tonyora na Ndizi TV News paka TikTok no tole asichinga kichabono na harno bogo tonyora Ndizi TV News muna nago tebi utuko bonero wakini bane mbaraika kulinde na bunkanyete elinde ngenekie buna baikire Petronila agonte ina bakani bane baikire Petronila onte biria bakani bane baikire igobono kideka ngwira ni chinke ni aligani babeke gaiga tochake nkwana yeye mase moko henikia tokwadira mangana ye chi contractors ikiombe kina gotege ku Kisii County Contractors Association igonde na Samuel